komba tumeleta ntsena kubila wara ya kumeberi hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisiro mgana lona FM mina nikhalanga Pet Mathebula ni warisi matwa jimo xithango maxingirtano wa jajana makunela wandandatsi akomkela mingisiro meka nako Afrika wa vulavula ka mgana lona FM lo nongonoko lo humelerisiwa ko inchindani Eric Mabasa fa masunga kufika le ka awara swivula yini loko mi tlakula ya henhla ko anitwale anitwale chinene okay kama msirtani mingisiro mgana lona FM interi etaba yero singo kufika le ka awara ya mbere nhlekani wa xikwembu mingisiro wa mgana lona FM Kansas na loko ilombe ndleve kwalonga ngisela xitichi xirkonga va kho ngisela la Gauteng Mpumalanga no for Limpopo na wikimage audio streaming ya mgana lona FM.co.za hindlela le ketsele xpancha swa risima ketsele mahungu msava sisi Lilian Chabangwana babuyana mangwana mahungu awara ya afukubile awara ya 12 ku ri tinhloko mhaka mahungu xitalo awara ya mbere nhlekani walo wa xikwembu ntari nangona ku Africa wa vulavula ku xela wona Chick sukaleni a studio 1 ile Masingita Mall again hlekani lo wa xikwembu taban kan bola na Hosi Makuleke avari a Zimbabwe berile yaka district ya Ichirezi ya batawa ka byela akwendleka yini indlela yeleyo na na timhaka teti ku vulavuriwa ku tani hi rixaka ra Vatsonga Machangani ho fanele hi khomana ku va kha ku vuriwa ku langutiwe etlhelo rihi indlela yeleyo na ku susumeta yini sweswo leswi kumxana we kwalonga kona nga hi pfuna ku tisa mhaka le kantswa ngopfu loko hi ta fanele hi tiva ku loko xiyimo xi titani u vona ngeti swi nga va swi ka susumeta yini ku hi fika la van'wana vange a hi fanele hi khomana hi ndlela yoyoleyo kasi ke mindoko sukunkulu ku ya hi va lava va nga veka nkarhi lowu nga ri ku wa ximfumo tanihi sweswi mfumo wu ngeri ku ta va ku ri siku ra ku tirha ra mani na mani ra ntolovelo wena u ri yini kwala u nga koho u vule ku voneni xifaniso xa njhani u vona ku ri na xikombiso xa vanhu lava va kombaka ku va famba ke kwala u ri kona nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kanisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku loko ta twa ku wena u angula u ku yini hi mhaka yoleyo ni vone un'wana a ni rhumela hungu rin'wana a ni hungu rin'wana na rin'wana loko ri rhumelela la tikweni ra Afrika-Dzonga vanhu vo tala va rhumela mehe loyiwani i ni rhumela hungu ra ku pfuke hoyi a kerekeni andaka loko un'wana wa vaaki a hi nkarhi wa minyikelo a wele hi condom vanhu va nge yi lava yini condom kerekeni swi ku se mina ndzi vutisa ku swi za swi va mahungu sweswo na swi za swi va mahungu o kumbe a swi pfumeleriwi ku vakereki va a ni tivi ku swi va mahungu hi mhaka yini loko a ni ri i ndlela yin'wana ya ku kunguhata wa yiwe xikhwame a tive va ka hina a hi swi tshike kambe kumbexana loko mi ri na swo swi vula mi nga ni byela ka timinete ta 30 leto sungula hi nga ka tona hi ta va hi kha hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi ta va hi kha mi twa kwala ka nomboro yale ya ntolovelo handle ka sweswo hi ta bula na Musa Chavani i mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo ya xikaya hi ta va hi kha hi yisa mahlweni mhaka yaleyi ya ku mi ta va mi va twile va holobye ku ba hi va vulavurile hi timhaka ta hi laha va nga lungheka ha koho na ku mindzuku i siku ra ntolovelo ro tirha sweswiya swa ku taniya kambe xivutiso lexi hi nga ta va kha hi vutisa va ndzawulo va komiti leyi ya langutana na timhaka ta ndzawulo ya xikaya i ku hi za hi fika laha hi mhaka yini a hi fikisiwangi hi ku kumbexani ndzawulo yoxa yi le ku tirheni ke loko ri ku yi le ku tirheni hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi se na vo va angula va ku yini ka mhaka yoyoleyo a hi ku timikiselo wa mina nomboro i 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ni nge vuli nchumu hi timhaka ta ku tlanga kumbe ku hluriwa ka bafana a ni nge vuli nchumu sweswo kumbe n'wamina ku vula swin'wana vuli nchumu lexi xi ndlaku ni nga vuli nchumu i ku a ni tshembi ku bafana va hluriwa tolo se ni nge vuli nchumu va mhaka vula ku swona i ku a ni ri ka yin'wana ya tindhawu leti vanhu va nga hlengeletana va ku va ya vona bolo kambe lexi ni nga vona xona i ku a ku nga yi ku ya voniwa bolo a ku ya nwa byala ngopfungopfu vana vatswari mi le ku tswaleni vana va njhani mara n'wena ni vulavula n'wana a vuya kaya plakini kumbe a dakwini mi ri yini yes
ay amkele mningi soro sungula hello inhleka Imi amkerile la ile ka Munghana Lonene FM inhlekani Inhlekani Bootpet minjani? Epfukile papa minjani wena? Ipfukile Bootpet na bafana hayi uyitlangile xana. Volovuya va shota hi creativity na robustness na speed. Masivona. A va koti ku ya mahlweni hayi kora one goal seri mara va tlangile ku va va hendele ka round of 32 hayi va beleni mavoko. Hiku tani tiku hi swi kota ngopfu swo bela matshokupetani mavoko ku va hindlela ka 32 a hi va beleni mavoko ku ve a va ri na xiyimo xa kahle xa ku va nga hinda na tolo hi nga beli matshokupetani mavoko I matshopetani ima na n'wina 100%. Matshopetani I matshopetani yona no mirinwe Bootpet mativa ni la ku lemukisa xichava anir hi this recent crime ya kidnapping ene yi tinike matimba swinene mata masiku lama va endla hi n'wina Bootpet va swi kota ku mi kidnapa i xikombiso xo tifela anir loko va heta ku mi kidnapa va lava mi va nyika ti-pin code mi va transferela mali kumbe mi transfera mali mina aka phone ya n'wina mi kidnapiwile hi vanhu valava this crime yi tinike matimba swinene la Gauteng ku na ti-incidents to tlula 201 leti nga humelela just this month in the past 3 weeks Bootpet so vanhu a va titlhogomeli loko va kha va famba va va aware munhu vo fika va mbhunga loko va mbhunga va fonela lava mi va tivaka va ku hey fakani mali mi ta faka kwalaha ka yona phone ya Bootpet ivi vona va teka whatever pin code leyi va yi tekaka va hetini hi n'wina va ta va kha va n'wi xanisa munhu wo tala ya this kidnapping Bootpet rixaka a ri vi alert hi yona ni nga tivi ku loko ku ve ku na kidnapping leyi mi nge le ku yi hlamuseleni hi ndlela yaleyo hi papalata njhani ku ve ha kombela na tilifiti hi ku swi vula ku hi nga kombela na tilifiti ka vanhu valava nga hetelela ku va hi tlhakisa exactly Bootpet especially na vanhu lava va kombela ku ti-lift aka vanhu kun'wana vanhu va landzelela va n'wi landzelela va ku loyi i n'wana Maswanganyi ha n'wi tiva i ya kwihi loko u fika hi nkhoma loko hi fonela Maswanganyi i ta endla 1 2 3 va heta ku rhoba na sesi wun'wanyana wa Uber va n'wi rhoba live hi loko va endlela lexiya xa transfer pin a ni swi tivi va swi endlisa ku yini xa ka Capitec leyi ku nga yona high risk mi ta yi vona aka Sasria ni sure ku ni ta ni sendela swona Bootpet rixaka a ri vi aware hi sweswo hi loro va nga pfumeleli ti-strangers and va vonisha na vana ku ri no loko va vitaniwa hi vanhu vangayi hi ku vo to xibhunga va xi faka moveni from there va mi byela ku hi lexi a dlayi hi leyi nga aka high rise swinene hi swona Bootpet emetweni vo ta mina khetsa swinene tlhelo rero inkomo 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani mpfukeni Bootpet epfukile njhani Eddie hayi kona xikhulu xa mina mina loko ti-30 ta June xikhulu sweswi a ve nge te vanhu vo huma matikweni le handle vafambi van'wani va suggesta ku se ku ta va na mintirho hi ku ya hi mina mina swona xikhulu xa mina leswiya swa ku hi lerisa vanhu vanhu vo huma handle vafambi hi ti-30 hi ti onhele ngopfu hi yo ti vangela rizondo hi tlhe hi wisa na ikhonomi loko mo cheka Bootpet vanhu va le handle hi xitalo vo ti tirha vanhu lavaya vo ti tirha hambiloko ni swi twisisa kahle ku vo tala va vona Bootpet va le ku va endla vugevenga va xavisa ti-drugs swi swa ku taniya ha swi twisisi mara hi ku ya hi mina Bootpet ani vo tala vo ti tirha ni swi tiva kahle ti-brick leya to tala mi nge twi muntshwa mi nge voni munhu wa youth a va ku brick leya or endla roofing wala South Africa mi nge vo se vo tala vo ti tirha mara mina lexi a ni xi voni ni Bootpet a ni vone ku hi phushe ku hina la South Africa hi blame government ya hina la South Africa sweswi a ni nga swi vula last ku Home Affairs SAPS Border Management Authority tanihiloko yi introduce-wini 5 years back yi tirha ntirho wa yona
matshanga ho hlongela vaakelani va hina va Africa na SADC hi ti onhele ngopfu. That's why United Nations sweswi a ya ha ri ku hi support-eni. USA na yona yi rile ku hi zonda vanhu va makwerhu wa hina va matiko ya le handle. Se me ku ya mina swa ku ve vanhu va ta tirha ku ve vanhu va laha South Africa a va swi lavi ku khoma mthovu, a va swi lavi ku khoma foxolo. A ni voni swi yisa helo botpet leswi ku to va na negative impact ka economy ya hina hikuva hi hlongela vanhu ve le handle. Se ku ya mina leswi swa ene xin'wana botpet lexi se hi mhaka ya ku economy a hi lavi ku yi va negative, hi fanele hi pfumela ku va na vanhu vo huma matikweni ya le handle va nga tivekiki ku i va mani, hi swo mi vulaka swona? a ni vuli ngopfu swona, ni vula ku why hina vanhu ntsena hi nga ri ku maphorisa, hi nga ri ku maphorisa hi famba hi hlongoletela vanhu ivi na government ya hina yi tlhe yi chuha government ya hina. Masotsa ni nga swi vula last week botpet ku na 600 million nga budget wa for minduku ka hi ti 30. 600 i mali yo tala ngula yi ta phusha swin'wana ku herisa vusiwana. Se mara me lexi vulaka xo a ni pfumeli ku ri vanhu va matiko lava va ta va ri hama phepha, mara why hina vanhu va South Africa hi nga phushi ku mfumo wa hina Home Affairs department ta ti nga responsible for the border va meka sure ku nga vi na vanhu va matiko ya le handle. And xin'wana why hi fanele hi ta complaina namuntlha ku ve from 1994 vanhu lava va ri ku teni la South Africa. Mara mani a ni la komisa botpet a ni la ku vula ku laha ka ku hina vaakatiko hi hlongola vanhu lava. Ene xin'wana xa ku hetelela vanhu lava nge fambi botpet vo to famba kwele joni lomu matikoxikaya vo ni chuma hamu ya ka misava vhele mi ya ka khakhala vo tshama vana va le ka swona va swi tivi na swisweswo ma swi vona. So vo va kona ene va kona va setela tihomu ndhawu leyi vo tshama vanhu lava va tele ngopfu botpet. Loko mo teka ka mihexe va kona vanhu va le handle, mi ya ka khakhala va kona Eddie ni mi twile bota mina khetsa swinene, ni mi twile bota mina khesini ya veri nge yelo n'weveri yini kwalomu ka kona 0860002543 ni ta ri teka riqingho ra ri ya mahlweni endzhaku ka leswi. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Kamgana Lona FM akoma ndlela 0860002543 hi ku haxela wona thi kusuka Masingita Mall ile Gyan Hlekani lo wa Xikwembu un'wana mingiseri lo Nhlekani. Imam kerile la ile kamgana Lona FM Nhlekani. Aye papa. Mpukeni. Epokele ngona bat. Awa ipukile man. Mina na ku tana leyiwani ya match ya Vatsonga ni a yi ri kona studio. Botpet mina ku ni kumeni. Ni ngisela n'wina but ni ta ku yini mina a na mi se vula nchumu na. A ni ku maybe no bula ni ri wexe hawa mina swi twa ku ni koho. So mina a ni ri na mhaka leyiwani n'wana ba. Mhaka leyi ya match ya Vatsonga Machangani I think ive ku feyila aka hina Matsonga mhaka leyi va nga yi endla. Se xikulu mo ni vula hi ndlela leyi motivi wu ve kahle ngopfu ya ku va hi kota ku va hi kombeta ka maxaka laman'wana lava ku na hina hi ri rixaka ra Matsonga hi koho laha Afrika-Dzonga hi vakwala tanihi vo va nga vakwala ma swi vona. Xa vumbirhi a ku ri ku va lemukisa ku nhlayo leyi va yi tekelaka hansi a hi yona leyi va nga yi langutelaka hansi hi ndlela va yi langutise xiswona. Vanhu lava a ri ku sapeta ka xitarata lexi a va tele ngopfu. So I think a ku ri advantage ya kahle for hina Vatsonga ku va hi lemukisa tindzimi leti xaka letin'wana ku ririmi ra Xitsonga leri va nga ri tekile hansi na hina hi koho hi vakwala. Mara I think hi ya lahla hi tipoyila loko se hi ta nghenisa tipolitiki andzeni. Loko se hi ya nghenisa mhaka ya ku vamakwerhu lava nga le matikweni laman'wana hi fanele va pfumelela va nghena. I think hi lahle site kwalaya hi ve hi nghena ngopfu ka tipolitiki. Kasi loko motive a wu ri kahle wa ku va hi lemukisa tindzimi letin'wana ngopfungopfu mo ni kombisa leri ra Xizulu lexi va swi tiva ku Matsonga na hina hi koho hi vakwala a hi va le handle. Mara I think hi ve ha feyila emaheteleleni ku va hi ya humesa tipolitiki hi tinghenisa aka leswi a hi fanele ka tinghenisanga ka swona hi ku hi ri Matsonga hi lo ta ya hambana hi matitwelo ya vanhu lava nga le handle xo sungula.
so loko a va vile va support ya ku va hinkwenu hi hlangana a ku ta va ku ri ndlela ya kahle ngopfu kambe loko mu hambana hi matitwele mi va mi kha mi vula yini hi hambana hi matitwele hi ku sweswiwani ka ha ku nghena ministeri wun'wana a vulavula hi ku hi rhongo loko munhu loko vanhu lava nguva va nga handle a va fambi lava pfumelaka maphephe va rhongo xo sungula ministeri loyi a nga kota ku pfuna na ku tshemba ku ya le makaya i vulavula hi le makaya a nga ha le xilungwini hina hi nga ha le na swi vona Woodpert mi ngi tshama Thembisa xitarata xin'wana na xin'wana lexi yi nga le Thembisa xi joyina ku main road leyi ku fambaka ti-taxi xi na vanyoto vambirhi kumbe 4 i vana va vanhu valava ende manyawupetla masoko ya huma kwini ya huma ka vanhu lava ku huma a Nigeria a ni vuli ku na vazonda mara vanhu lavani a ku na economy leyi butulu a nga ha kota ku huma va yi builda ku South Africa kambe vo destroya because a ku na ntirho lowu va wu tirhaka handle ya ku xavisa drugs vanhu lavaya handle ya ku xavisa ti-counterfeit goods i ntirho wa vona loko va ku vona va tirha va nyiketelaka va vula sweswe loko ku ri lava ku huma laha ka makhelwana na Zimbabwe vanhu lavani Woodpert mi nga le kule ka n'wi safe mara hina hi tshama ku na va swi tiva ku loko u khomiwa hi voho hinkuzi a ku na i nga kona wa va nyika a wu va nyiki xixiyani va ta ku dlaya anyway a hi vanhu lava ingaku hi nga hanya na voho hi ku vula vanhu lavaya so leswi va swinungo hi hambana hi matitwele kambe i vanhu hinkwavo kambe i vanhu hinkwavo a hinkwavo Woodpert ntisoko i ku lexi a ni la ku vula xo ku machi lowu a wu ri koho wa Vatsonga a ni wu tsakele ngopfu mara wu ya lahla agenda maybe a yi jekiwile a ni swi tivi mara aim a yi ri kahle ngopfu kambe ni byeleni hikokwalaho ka yini mi ku timhaka ta ku va vanhu va vula ku vanhu vo huma matikweni le handle a va fambi kumbe va nga fambi i swa tipolitiki hikokwalaho ka yini mi ku swa tipolitiki ni nga va ni nga hi vekangi kahle mara laha ka tipolitiki a ni vulela ngopfu aka xitrayiki lexiyani aim ya xona a yi fanele yi nga fikangi yi nghenelela ka leswi swi nga le ku humeleleni sweswi hi ku topic yikulu yi nga le ku humeleleni sweswi i vanhu va matiko ya le handle lava pfumelaka maphepha ende na tipolitiki a party ta nghenelela aka swona so loko ndzi ni swa tipolitiki a ni vula ku hina a hi fanele hi focus aka leswi a hi lava ku twisisa vanhu xiswona ku chenda no nghenisa politiki mara xa ku ya ntlhontlho a ku ri ku tiviwa emisaveni ku na hina hi nemetweli botome le ku ti vutiseni yingiselo wa mina kwalo nga ni yingiselo ri koho ni khomeli ongeti ku na ku hlwela nyana ni swi tivi ku swi le kwihi kambe a ni lava ku tiva ka wehe miyingiseri ku kumbexana a hi languteni hikwalano loko vanhu va ri laha Afrika-Dzonga a swi na mhaka ku va na maphepha kumbe va na maphepha ki ka wehe tanihi miyingiseri nakoho loko ri ku swi na mhaka swa hlawula ku hi va hina loko ku ri vanhu lava vulavulaka ririmi ro fana ra wena a swi na mhaka ku va na maphepha kumbe va na maphepha ki kumbe hi lava ku ndlisa ku yini na loko ko va ku tiko hinkwaro ri vanhu a va vi na maphepha swi ta koteka ku hina tanihi rixaka hi yima hi ku hayi lava ka hina hambi va ri na maphepha hi va ka hina hi lava ku yisa ku yini mahlweni enhlekani hi mi amukerile le ka Munghana Lonene FM enhlekani hi mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM minjhani efokeli papa minjhani ikona muhumelisi na Petkhalanga na mxeweta hi xirinda kusukela ka Nhombelani ni la xivilele tshama hi vulavula hi ya mati ya le Mapetasi le a Khalanyoni a hi na mati na sweswi a seta i-executive mayor Mabanana na sweswi ho langutela leswi a hi swi tivi ku va ya tarini kambe hi le kwihi a Khalanyoni le hala ka Nhombelani la xikarhi ka Xihosani na Mdavula na Nhombelani lava nga tshama va ku temu tintambu kambe loko mi vulavula hi yona a mi vulavule hi mhaka ku yiviwe tintambu ha swona vete ku yiviwe tintambu va ku va ta swi langutisa va tlhela va swi fixa hi ku i se khale swi na malembe na na malembe vo malaka se wo ti tshama kumbe mati and vete va tata executive a hi va voni na sweswi ho va langutela a hi va voni na sweswi vo fambela vo kwala ku Venda hala ka hina va fiki
va ya na hala ku magona hala ka hina va luta no bo se u kise mara la ku yiwe tiphanele avatini la ku yiwe tiphanele avatini mus ni va vonini me a va ri koho la ku yiwe tiphanele kwala ka ile ka mkhomi ile kwi a va ri koho se loko mi kwala ka hina va ti swona sweswo ni gumbana hala ka yo mara mi nge vuli phela gumbani na kwala mara a gumbani le nombelani a gumbani ile venda gumbani ikwale venda ikwala ka college aba mara ni vula hi timhaka ta ku se mara ani n'wina miri a hi va voni va ya venda na le ka metekwini na le ka mi te venda na mikombo yi nga ri hala tlhelo ra hala ka n'wavati ku ri ku va tini ka a gumbani wa swona ku va ta va ha swi lava ku va ta hi ta va lava ku hi ta va byela ku veri leyi a khalinyoni a ku na mati kambe mi nga swi hlamuseli hi nga ri vo ka va nga tshuneli matlhelo yalawo abati va ta fika hi va vona a va ha ri kona kumbe hosi va vona ku va hi le ka hosi ndhavuko hala ka hina va tlanga nombelana a va tita va vona ka a hi tweni ku mahungu ya misava ni mitwini a hi kumeni mahungu ya misava ku ya ta va ya yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi vuya na tatana Musa Chavani endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 12 hi ta va ka hi ringeta ku lunghisa swin'wana hala hi nga kona mi salela ngopfu ndhaku a swi kahle sesilili nhlekani kayele lexi eka Afrika wa vulavula va vona ximumu leswi swi nga te tani se ku laveka xika manje leswi hina hi swi lava ku swi humelela i ku a ku ve na reset ya xiporisi a swi sunguriwa ehansi loko mo languta laha henhla sweswiwani okay masemulangono nghena mundzuku okay swi 56 wini manje i fanele a ya court mundzuku ku na possibility ya ku president a ngo no va ka tlhela and then ehansi ka vona deputy national commissioner loyi ve nge i CP a nga kona i le tlhela loyi a nga le kusuhani na yehe sweswiwani ve nge i musikisi na ye i na ti-case ta yena then loko mi languta lava va actaku laha Dimpani na Nkhuwa u na problem ta yena mali leyi va lolaku hi yona leya vo 360 something million leya vo Kate Matlala hi yena end user va fanafana swi hlamulela and then lava va ngo Dimpani hi lava tirhaka hi mali mi nge swi koti ku humesa munhu a pfumaka mali mi ya languteka kun'wanyana ntivo wa yena kumbe ntokoto wa yena wu le ka mali a wu le ka policing na leswi swi vitaka ti-operation mavo so loko mi languta structure hinkwaxo xa xipfuzo sweswi a ku na nchumu xi nga sala palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula u kayele lexi eka Afrika wa vulavula hi vilerisiwa hi ku ri ku na ngoma leyi lavaka ku biwa eka Khashani ngoma leyiwani yi biwa ku ri ku ndhawu leyi ya ka Khashani yi wela aka hosi Tsumeri ku pfumeleriwa ka kona ku pfumeleriwe un'wana va nge i manager Muletsa kwala ka Khashani a ngo va hosi a ngo va nchumu kambe hi nga ali ku a nga va a ri hosi kun'wana kwalomo so hi karhi hi twa ku i hosi mara ndhawu leyi ku vulavuriwaka hi yona i Masalal 722 LT farm yin'wana yi nga 23 kilometers kusuka ka Khashani se swi hi hlamarisa ku i banjani ngoma ematshan'wini yo a ya ba purasini ra ka vona kwale ku nga 23 kilometers ku tlula nambu lowuya mi wu khuphuka va ri tavi mi famba ene na vohosi swa tivula a ti peli nambu swa hi vilerisa leswaku swi pasisiwa njhani sweswo okay palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona i ntiyiso mingiselo mugana lona FM leswi endlaka swo laka nongonoko Afrika wa vulavula hi na mutshamaxitulu wa komiti ya ndzawulo leya ya xikaya muchaviseki Musa Chavani la ku bulanyana na vona kantsongo timhaka ta vo tanihi komiti ku vele ku endleni ka yini loko ku ve ku na vanhu va kombetela ku ndzawulo ya xikaya hi tintiho ka hoyi leyi hi nga eka yona va le ku yi seketeleni njhani tanihi ndzawulo tanihi komiti ndzawulo liya hi ndlela yeleyo muchaviseki nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM mi xeweta khalanga xeweta na vayimiseri a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina a hi sunguleni kwalano tanihi komiti leyi langutanaka na timhaka ta ndzawulo ya xikaya muchaviseki hi swihi leswi mi nge mi le ku swi endleni endzhaku loko ku pfuke hoyi ku ri na ku kombeteriwa ka tintiho va kha va kombetela ndzawulo leyi ya xikaya hi hoyi leyi nga kona ku katsa na sikunkulu ra Mundzuku
tani komiti Khalanga inga vula loko hi ri la mavhiki manga hela hi ku hi tirhisana na Department of Home Affairs hi ku hi na va legislature kumbe va parliament he conduct oversight over the entities Border Management Authority na Home Affairs. Xa vumbirhi i ku hi associate na issues timhaka leti nga kona la that undocumented foreign nationals tani parliament in the last 6 administration ku tekiwe xiboho ku ri ku fana ku reviewa migration act which is citizenship immigration na protection of refugees kambe ku va na pfhumba ro redevelop our ports of entry hi pasisa na bill leyi fambisaka na swona mi ta tsundzuka minister wa sweswi u announce ku the 6 ports of entry ti ta redevelopiwa la tikweni ku katsa na Dead Bridge ikulukumba na le Libombo ku swi ta kota ku the refugee centers leti nga kona la atikweni fana ti relocatiwa ti va le port of entry yo sungula le president va nga hi hlamusela le ya le Musina masinga lava banda le kuma va le Cape Town va la fana va deportiwa ku repatriation ku fana move a Musina. So itirhisana ngopfu hi swona hi mhaka ya legislation. Committee ita vakela kumbe ya conduct oversight a repatriation center le Musina ku tiyisisa ku leswi hi nga burisana na lava va executive impela swile ku humeleleni nakona timali leti fana ti tirhisiwa account va kota ku accountela vanhu va executive. Van'wana va ri swi tshikiwe ngopfu nkarhi wo leha n'wina mi ri yini ku va ku landzelerisiwa ku vona ku vanhu lava nga la tikweni leri va tala swi ri nawini tanihi komiti mi vona tani na n'we loko ri ku mi vona tani hikokwalaho ka yini a mi nga yi susumeti ndhawu leyi ku va yi vona ku yi koka masokisi hi tlhelo ra ku vona ku munhu loyi a nga la tikweni un'wana na un'wana wa tiveka? A swi tshikiwa nkarhi wo leha kambe kumbe hi vona eka loko ku ri issue leti tirheziwa sweswi mi ta tsundzuka Khalanga ku ri vaakatiko hi vona va nga raise issue ta porous borders and then after that ku va na legislation leyi nga tumbuluxa Border Management Authority. Swa tikomba ku mfumo a wu yingisela vaakatiko. Xa vumbirhi ku ve na problem ya le ku na ti-document ku marriage certificate, ID, work visas, work permits leswi ku va na problem ya corruption within the department. Hi ve hi tumbuluxa na tatana Aaron Mtswale ta tsundzuka le ndzhaku le Khalanga hi ve bosintsana Mtswale ku faka na investigation within the department ya Home Affairs. Hi bula sweswi ku na interim report leyi nga teka almost 2 or 3 years ba investigator kambe ku na van'wana va kha va khomiwa ku dismantle na ti-syndicate leti nga ti endla ku this corruption within our jurisdiction vula ku la tikweni na matiko a le hansi. I tiro lowu u nga ngheneliwa hi va committee na executive ni vula ku Department of Home Affairs na Border Management Authority and hi leswi hina va committee a hi kha hi burisana na vona na milawu leyi hi tekaku xiboho leswi tekaku kambe xikulukumba i mhaka ya mali the resources leyi nga burisana department ku Border Management Authority ku laveka mali yo tala ku va kota ku pfuneka ku ri va endla ku our border lines are safe na letin'wana mintirho leyi va endlaka. Loko ni nga hoxisi i lembe leri kumbe lembe leri nga hundza Mchaviseki hi tshame hi bula hi timhaka ta ku swin'wana swa koho leswi tikiselaku ndhawu leyi ya xikaya i mhaka ya ku a ku na vatirhi va kenela mi ta va mi swi vonile a Mpumalanga mi ta va mi swi vonile a Limpopo. Xiyimo xi njhani ku fika sweswi ku lunghisa xiyimo xa muxaka luwa xa ku a ku na vatirhi va kenela? Loko mi yingiseri president va vulavula le ka swona va komisile swinene ku area leyi ku fana i langutisiwa i security cluster swi vula ku department leti nga ta security cluster police, Home Affairs, Correctional Service na letin'wana ku ri ku fana ku va ka na prioritization ya ti-program ku responda ka ti-challenges yi nga na tona atikweni kambe hala ka Home Affairs leyi ya ku shortage of staff hi ve yi raise na minister wa Home Affairs nda tsundzuka ku ri tatana Godongwana loko va pimela timhaka ta timali
va kombisile ku kuna ntsengo lowu nga nghena ku khona ku va na ti-priorities leti nga ku fanele Home Affairs ti langutisa ku respond ka ti-issues leyi nga ti raise na Department of Home Affairs xikan'we na Border Management Authority ku va na timali leti nga nghenelela va nga ti apportiona ku fana va tiyisa mitirho ya vona technology staff sweswi ku na issue immigration officers leyi ku nga va area leyi va nga yi teka ehenhla lava Department of Home Affairs and itshemba ku ri mali leyi va nga va nyika yona na ti-priorities leti mi ti vulaku Khalanga swi ta pfuna ku responda ka ti-issues leti ti nga controlled by Department of Home Affairs. se a hi languteni ka timhaka leti ti nga kona ti nga hoyihoyi n'wina mi vaendli va milawu leyi hi tirhisaka tanihi tiko ku na vanhu va fambaka va vutisa loko va ni vona ni yo byinte tani va ni vutisa ku ri ku hi pasi maendlelo ya muxaka luwa ma tisa miehleketo ya njhani ka n'wina tanihi vaendli va milawu nako mi yini ka rixaka hi ku i swilo leswi va hleketaka na minduku swi ta va tani Khalanga n'wina loko mi famba kwala matikoxikaya kumbe kun'wana la mi famba kona kwala madorobeni lamakulukumba a mi na mpfumelelo kumbe ku vutisa un'wana ku ri a humese ID kumbe passport mi lava ku tiva ku ri u huma la tikweni kumbe u tshama la tikweni kumbe u pfumeleliwile ku ri a ta la tikweni sweswo swi tshikeni ka lava nga na nawu maphorisa na ti-immigration officers lava swi tivaka ku facilitation yaleyo ku vutisa munhu the access of the status ya ti-IDs swi fambisa ku yini hi ku sweswo swi endla ku vanhu ku va na discrimination ku luyiwa na vanhu mi kuma ku Khalanga i munhu wa la tikweni kambe leswi nga swi hlamusela Khalanga mina ni tshama ku Khalanga ko munhu wa le tikweni swi sungula ku va na tinyimpi kwala xikarhi so hina va committee na security cluster ri vanhu hinkwavo a va tshikele law enforcement agency ku va conductor search operation because they have authority to do that and I think na president va swi kombisile loko va vulavula na tiko ku a yi tshikeni ntirho ka law enforcement agency xa vumbirhi Khalanga mhaka yaleyo ku hi vona tiplani ta security cluster mi n'wi twile manana Kubai va hlamusela preparations ta ku va ta exert law enforcement njhani la tikweni and beyond hi ku a swi tirhi mundzuku ntsena kambe na le ku ya mahlweni hi ta tirhisana na vona va security cluster la Home Affairs ku ri leswi va nga swi plana hina leswi nga swi plana ku ya hi nawu na vona ti-priorities ta vona swi humelela etikweni kambe hi fanele hi swi tiyisisa Khalanga ku hi swi twisisa kahle ku mhaka leyi ya ti-undocumented foreign nationals ya hlupha la tikweni and na hina we are associating ourselves with the situation leyi nga kona kambe ku va na ti-areas that we must exert within the constitution of the republic repatriation process yi le ku humeleleni ku vanhu va tlhelela makaya va tlhelela le va huma kona kambe nakona xin'wana ku mfumo u teke xiboho ku u fanele va burisana matiko a le handle hi timhaka leti ti nga kona la tikweni ku the undocumented foreign nationals from their countries of origin. Van'wana va ta ku ina a swi lava ku hi tshikela vanhu lava nga tholeriwa swona immigration ka Home Affairs maphorisa na yini ku ya hi sweswi mi nga swi hlamuserisa so kambe hi ze hi fika laha va ri koho vanhu valava se hi ta va tshemba njhani ku sweswi va ta tirha ku ve hi vo va nga hi fikisa laha Khalanga hi nge ha swi twisisa sweswo tanihi hi hlamusela hi parliament ku ri ku na ti-steps leti hi nga teka i ku proposa ti-legislation and implementation leyi le ku tekiweni sweswi i executive ni vula ku i mfumo i le ku endlekeni ene hi burile ku ri ku na ti-processes leti hi nga ti teka na lava va nawu vo security guards va maphorisa and hi tshemba ku ri ti-areas leti va nga identify ku pfuniwa tiko ku protectiwa vaakatiko na lava machako swi nkoka ku va na peaceful
March. Mon kombisa ko Border Management Authority since established na n'wina mi ta swivona ku va tirhe swinene ku deporta ku arresta no drugs or illicit goods leti nghenaka ala tikweni. So hi swona leswi ku khale in the 6th and the 5th administration legislation leyi nga tumbuluxiwa ku ta correspond to these issues. A swi twisisa leswi mi swi vulaka khalanga kambe ku law enforcement agency has an authority and responsibility to make sure our country is safe, but also protect any other individuals. Marna yena hi teka a responsibility to respect other nations. Inga temper na bona kambe hi hloniphana ka this process. I think the government nalaba ba law enforcement agency they are hard at work to respond to that issues leti nga kona. Mitatsungula khalanga swo hetelela ku yi 6 administration tatana Aaron Mtsoaledi va vitana summit na all stakeholders atikweni bafundisi traditional leadership ku kombisa makale yako ita ihlupha amahlweni had undocumented foreign nationals. So all of us ivana responsibility also to make sure that our bylaws kata masipala traditional leaders, we take responsibility to make sure that we don't also give people who are not abangana document atikweni kutama na him. Kambe itemba gore all stakeholders who are have a responsibility to make sure kubana safety in our country. Itatemba gore sustafa makahle kuya mahlweni. Loko ma vulavula hi timhaka toto leto Mchaviseki loko hi ri na minongonoko vhiki leri nga hundza van'wani va vayingiseri va fiki va kombetela matlhelo yambirhi hi na tanihi rixaka leri hi vulavula ku ririmi leri va ku tihosi a ti vuli nchumu na n'wehe mi vulavula ku ririmi leri mi nga ka tihuvo to endla milawu a mi vuli nchumu loko mi ri kolomi mi nga ta va mi ri ka tindhawu ta koho ta ku mi kota ku vulavula loko vanhu van'wani va kha va vutisa vanhu mapasi hi ku vanhu vo tala lava talaka ku va ka nxungeto wa ku xanisiwa hi minkarhi yaleyi ya ku tlhelelani lomu humaku koho ku tala ngopfu ku va va ririmi leriwani hi yo mhaka na hi ra vuntlhanu ri nga hundza ku ve na van'wani va nga teka xiboho xa ku va kombisa ku na vo i va kwala tikweni leriwani mi ri yini loko mi kha mi languta sweswo Mseki ni kani mi vutisa tanihi munhu loyi a vulavula ku ririmi leri ni nga le ku vulavuleni rona me khalanga mi ta swi twa ku parliament yi yimela maxaka hinkwawo. I mean we represent all tribes vaakatiko va la South Africa kambe hi na responsibility ya ku loko na timhaka to fana na teto khalanga ku fana hina ba portfolio committee hi nga ku imani a vulavula ku ririmi rihi kambe hi endla ku va na fair and balance attitude towards what we do as parliament. And leswi ni swi raise ku khalanga hi swi twile hina ba portfolio committee ita sala ndhawu kambe na commission of human rights ka ti-issues leti nga raisewa khalanga a swi vuli ku ri a yi teki swiboho kumbe timhaka leti raisewaku with all tribes. Hina va portfolio committee tshemba ku ri swi nkoka ku ri na hina hi teka responsibility tanihi hi mfumo and tanihi parliament kambe step leswi va nga swi teka ku approacha human rights commission a tshemba ku na n'wina mi hi byerile makale khalanga leswi mi khensaku timhaka leti humelelaku na va portfolio committee home affairs mi hi byela ku ri hi fana hi swi langutisa. So loko hi ta conduct oversight hi ta langutisa mhaka leyi ya leyi mi nga raise and a tshemba ku ri na chapter 9 institution human rights va ta hi langutisa because munhu un'wana na un'wana u fane a va safe la tikweni. Munhu un'wana na un'wana u fane a respectiwa in line with the constitution. Munhu un'wana na un'wana u fane a hloniphiwa. Ti-rights ta yena fane ti protectiwa and hi tshemba ku ri vaakatiko va na ti-right vo raise any other issues of discomfort tanihi lava nga ka human rights va ti raisile and it has shalanda kufane hi swi condemna leswi khalanga ku ri any other tribe must be undermined because of certain issues that are raised in society.
se hi swihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko ku ri na ku chava ka ku ongeti van'wani loko vo kumeka va ri ka tindhawu to ka ti nga ri tona munduku va nga hetelela va hlangana na sweswo swa ku kun'wana va vutisiwa pasi kun'wana va vutisiwa sweswiya hina hi nga n'wi komba hina futa hina xiphiqo ku loko munhu wo hi vutisa timhaka ta pasi hi nga n'wi komba mari mambirhi pasi riri ra June na pasi leriya ra ID hi nikiwaku hi n'wina kambe n'wina hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga va byelangi va yingisela Khalanga tanihi tiko hi swi twisa ku ene fana hi swi repeat ku ti-issues ti raisiwaku i vaakatiko ti-important and president na vona va associata na vaakatiko hi ti-issues leti nga kona ku na ti-undocumented or illegal immigrants lava taku hala tikweni ene a va tikweni van'wana va ta contribute ku circulate ti-drugs illicit goods and criminality se hi tshemba ku mfumo u prepared ku safeguard the interest ta vaakatiko kambe siku ra mundzuku the law enforcement agents un'wana na un'wana lo a fana a macha within the framework of the law sweswi a seketela swinene kambe un'wana na un'wana loyi a fana a macha outside kumbe a endla any other activity outside the framework of the law must take its course and vaakatiko fana va twisisa sweswo ku mfumo u na responsibility ya ku va hi seketela va hi protector kambe munhu un'wana na un'wana na loko ku ri Khalanga a act outside the law Khalanga must face the march of the law so hi leswi hina va parliament hi swi seketela ku ri there must be peace but there must be a conversation around this important matter that is a concern for all South African na seketela sweswo Khalanga se hi seketela ku maphorisa na vanhu hinkwavo and all stakeholders kufana va na responsibility to make sure who was safeguarding and protecting our country. Nimtweni mchaviseka Khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi nga heleli mbilu ta mi vitana hi ku swi tikomba ngeti timhaka leti ti khumbaku komiti ya n'wehe na ndzawulo leyi mi yi langutaku ta ha ri kule no hela ngopfungopfu loko ku ri na ku chava kwalomu ku nga koho ka ku kumbexani minduku van'wani va nga endlisiwa swin'wana kumbe mindlwani va nga endlisiwa swin'wana kambe hi khenseli swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina no khensa hina Khalanga na loko mi hi vitana hi ta hlamusela timhaka leyi hi tirhaku hi tona hi khensa na n'wina Khalanga loko mi ka mi raise issues na komiti ya leyi ya Home Affairs ya khensa swinene Nkoma Khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona muchaviseki Musa Chavani i mutshamaxitulu wa komiti leyi landzanaku na timhaka ta ndzawulo ya xikaya eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo a hi buleni va ka hina hi languta timhaka leti ku na ku kokela na ku karhi van'wani va vulavula na hi timhaka ta ku a hi khomaneni a hi talangi mara tsundzuka risimu leri ra na switoko ncindani leswi swi heta kahle ximatsatsa number 18 ani Jeremiah vito ra risimu ra dokodela Thomas Chauke loko a hi khomaneni se ho khomana swi nga ri na mhaka ku munhu loyiwani i la tikweni swi ri na hi ku a ni ngo nkama wun'wana loko mina na n'wina hi tshamini hi titani ku nga va na milawu leyi hi nga yi laveki kambe a hi hina hi yi cincaku yi cinciwa hi vo va lava va ndlaku milawu yaleyo a hi nge kumbexana a mi swi lavi ku vanhu vo huma Mozambique va va na maphepha Afrika-Dzonga a swi na hina a hi hina hi ndlaku milawu yaleyo se swi vula ku hina hi ri yihi ma va mhaka kona se ni la ta twa n'wina na n'wina mi angula ka loko ha ri ka yaleyo ni ta va ni ri ra vona Hosi Makuleke la ni ta va ni kha ni bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we vakokwa ni ta bula na vona hi twa ku a va ri chiredzi vo loko va ri le chiredzi va te le a Budula Festival ve te ri va lava ku tanihi Vatsonga Machangani hi khomana va vula yini kambe hi nga siya ka vona miyingiseri n'wana hi loyi la layinini ni hleka Aye. papa mina
me lava ku ta angula ka mhaka liya ya va lava hala ka hina va Matsonga machangana va vukarhi va macha hala Joburg ni tinyungubyisa ngopfu hi vona loko va karhi va kombisa tinxaka letin'wana ku ri va kona hi loko hi laha hi muyingiseri wun'we loyi a karhi a interviewa hi lava va DW loyi a nga vuya a ku vahlampfa hinkwavo va nga ha no vona ndlela ku va vuyisa ku yini ku va ta kota ku pfuxela vabuti wa vona na vasesi wa vona lava va nga la kaya ni nyume ngopfu loko ni vona marito lama a tlhaku yena a nga ti chuhi futhi a nga ti soli ku va karhi a vula sweswo ku ri ku siku leriwa a ni tivi ku yena loko va ka va tirha hi ndlela liya a ni loko va ka va macha a ni va lava ku vuyeriwa hina vaakatiko va la kaya se loko va ku vanhu va lava va humaka va tlhela va kota ku kuma ndlela yo va tlhela va vuya futhi swi vula ku i zero leswi vula ku va seketela xenophobia hi tlhelo rin'wana noko ni nga swi twisanga se n'wina mi ri yini mi vilerisa hi yini mi vula ku hambi va ri va koko hina va ri maxaka ya hina va ri matikweni yan'wana loko va tala tikweni ra hina a va ri na swilaveko swa tiko leri hi swo mi vulaka swona ya hi swona leswi ni vulaka swona ku loko munhu a nghena la tikweni ra hina a ngheni a helerini ku fana na hina loko hi huma hi ya matikweni man'wana hayi ku va seketela ku a va ngheni ku a va voni tindlela hinkwato leti va nga nghenaka hi tona emavurini marito lamawa a va voni ndlela yin'wana na yin'wana leyi va nga kotaka ku nghena va vuya hala kaya va nghena hi yona va yi tirhisa and a nga ti soli ku vulavula a ni khomangi kahle mhaka liya ni voni yi tlheyisa na hina Vatsonga a hansi ngopfu mi fika njhani ka ku yisa hina Vatsonga a hansi mi fika njhani kana kama msirta a ni tivi ku endleke hina na n'wi twimingiseri luya kambe ku sele timinete timbirhi ntsena va awara ya 13 nongana ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyo loko wa vulavula hi timhaka ta ku yisa hansi na ku yisa henhla un'wana ni rhumele hungu a ku mi swi vonini ku mhaka liya ya ku macha a yi vangi mahungu na ka mahungu ya na madyambu sweswo swa ku taniya a ni vangi na nkateko wa ku vona mahungu hi Ravuntlhanu a hi ri na minkosi a hi ri ka yona kambe a ni tivi ku n'wina mi nga kota ku swi vona a swi nga ri kona ka mahungu ya va News 24 va ri 404 a swi nga ri kona a ku nga ri na nchumu a ku nga ri mahungu mhaka liya hi va ka yini hi ku a hi ta kota ku va vutisa loko ku ri ku mpela ku nga ri mahungu a hi ta va vutisa ku i xi nga ndhawu i mani editor loyi a nga teka xiboho xa ku swi nga vi mahungu ku nga vi mahungu laya a ni kotangi ku vona mahungu hi ndlela yeleyo kambe swi ri tani tiseka ti karhi ti nga ni ta hi ya twa mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ivi kusuka kwalano hi ta bula mina na wena loko ni heta ku bula na Hosi Makuleke hi ta va hi kha hi bula mina na wena ni kha ni teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yeleyo hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka yona xana swi vula ku loko ku ve vamakwerhu wa hina va nga Zimbabwe va nga Mozambique a swi na mhaka ku va na maphepha kumbe va na maphepha ake a swi vuli nchumu a swi vuli nchumu na ni twa muyingiseri laha ku fambaka a ku ni yo poyila hi ku ni va vonile i va vona ho yi ri kwihi ku ya we tsakisa hi ku vona van'wana ivi ta vuya hi ku ni poyile hi luya wena u ri kwihi loko u n'wi vutisa ku a ri kwihi nga kuma ku a va mporosini kun'wana njhe a ri kwihi loko a lo ni nga swi tivi tsontswo awara ya n'we henhla ka nhloko na le ka swigagula hi awara ya n'we sweswi a hi kumeni mahungu ya misava hi lava sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika Ravuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM
Makombandlela. Inhlikani Budpet la ku nghenelela ka mhaka leyi ya mundzuku ni tirhela kun'wana la ndzelekanini la Libombo border post. Hayi ndi vona ku ri busy swinene kusukela Friday. Ti tele titekisi mavheni ma tleketla ni vafambi milenge va karhi va wela swa tikombo swa ku mundzuku a va lavi rixa va ri kokwalana. Ni namuntlha ni mpundzu lowu a ti karhi ti tleketla timovha ti tele ti kongoma kwale a kaya Mozambique amina Khalanga Komatipoort minjhani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina. Hayi a va vona ku na ku cinca vanhu va le ku fambeni mina ni la Joni la vanhu va le ku fambeni swinene mitlawa ya vanhu va le ku timukeli va makaya va chuwile so hi swo hi lava ku hlamusela swona sweswo ku ri hayi himpela hayi vanhu va le ku fambeni and himpela va famba ene nge vuli ku mintirho yi le ku pfulekeni hala mina ni nga kona tifeme sweswi ti le ku tholeni sweswi va le ku ngheneni vanhu va la kaya va le ku tholiweni hi xitalo swinene. Pheti na muhumelerisi mina a ni ta ku lava pfumalaka maphepha a va fambi a yi negotiate-iwi yaleyo a va fambi lava va nga na maphepha swi ta ya hi ku i na phepha endla yini laha tikweni leriwa i na business or i na yini loko wo va na phepha njhe i nga ri ku endleni ka nchumu a va fambi inkomu. Inkomu Budpet na muhumelerisi na Mlosa mina timhaka ta le ta ku vanhu lava taku va huma hi le matikweni man'wani va ri nga riki na maphepha va fambisiwa ni vona ti ri ku tirheni hi xivangelo lexi. Ni la Pitori a Van der Walt Street ku na khampani yin'wani loyi dila hi transport la mabazi la depo ta ku hambanahambana se ku na vanhu vo fika vo ma 20 lava va ri ku tirheni ka khampani yin'wani yo clean la ni tirhelaka koho va humese 5 yin'wanyana depo nga ku va vulavula hi ma 11 ka yin'wana nakona ku hume 8 so it's more than 20 vanhu va laha kaya va kume mintirho vanhu va South Africa va kume mintirho that's why ni vona swi ri ku tirheni a na hi kona ntsena na tikhampani tin'wana leti nga koho laha kusuhani la se va humesini va tholini ku na vanhu vo hlaya se va nga thoriwa laha hi tshamaka koho that's why ni vona swi ri ku tirheni inkomu. Budpet na muhumelerisi Budpet futhi la ku hlamula ka yo leyi ya vanhu va le handle lava hi mhaka maphepha elena yi vona Budpet swa ku ni Mutsonga ni hlangana na Mutsonga ka hina mi boha ku ta hi le Mozambique a nga ri na maphepha or njhani mina mesayitini ra mi a swi ni endli ni va kahle ene hi xihloni swi langutisa hikuva hi mani futhi hi na maphepha munhu wa le handle a nga ri na maphepha a ni loko a vo vhela va ti tshamela kwala matikweni ya vo va kota ku lunghisa Budpet because la South Africa loko mi buka when it comes to job creation mintirho ya kona vantshwa va ku tala hi le ku tirheni vanhu va ku tala la kaya so vanhu lava va ta njhani va ta tirha mintirho yi ya koho le hina hi ri la ka hi yo mintirho yi lavaka hi nga yi kumi Budpet so hikuva hi mani ka vo tshamela kwale va taka hi koho va kota ku lunghisa na vo because xa nkoka la Afrika vanhu lava hlupheka ngopfu hi lava va nga caca valungu so a va zami ku ri va close va va na vuxaka bya kahle na valungu va kota ku vuya lava pfuxa ikhonomi va tilungisela Budpet because va ta vana va hi va ta hlupheka ngopfu. Budpet minjhani hi ku ya hi mina a ni ta ku ri match and match leya maZulu yi ve yi na problem loko se yi fika laha ya yi machaka yi langutisa tindzimi to karhi kahlekahle na hi fanele hi va hi susa hinkwavo vaakatiko lava le handle ku nga ri na khala ku nga ri na language ivi se ni yi feyisana na swona ivi se yi tlhe yi fane yi va na homework ya ku fane yi tiva language hinkwato ta laha a South Africa hi mhaka ku ri loko va nga ti tivi va vhetelela va sukela vanhu van'wana va nga fanelangiki nakona mara a hi ti-questioneni ku ri na va na authority ya ku va va tirha ntirho lowu va ngo ri voho va ti nyika wona ke and then hi ta heta yi langutisana na leyiwani match and match ya hina Matsonga Machangani yi kahle ngopfu hinkwaswo leswi swi yimelaka ku va ku ri ni koti ku twisisa ku ri why loko u ri Muchangani u nga lavi ku sapota leswi swi endliwaka hi van'wanyana because lava va yimelana hinkwaswo hambi ku ri ku dlaya munhu va yimelelana. Enhlekani lowunene
Budpet na Eric Nchindani kwalani Ezimona Leris. Mina xivilelo xa mina ka timhaka leta vahlampfa i ku vanhu lava nga ku tlheleni hi xitalo i vanhu lava nga na maphepha like your passports, your visas and so forth. So xivilelo xa mina i ku vanhu lava kalaka maphepha na matiko laman'wana loko ma fane ma ta teka vanhu a va swi koti ku va teka hambi va kha va huma kona ematikweni malama. So swi vula ku hina hi ya ku saleni na vona still ende mfumo a wu tikombi wu ri prepared ku deal na swona hi ku vo va ku vuleni ku matiko lama ma le ku teni ma ta teka vanhu va vona. And loko ni swi chekini mina swi vula ku still lava nga ta va na maphepha va ha ta hlela ku nge vi na xiphiqo mara xiphiqo hi lava nga ta va va sele hikuva ha maphepha hi ku xo sungula a va nge le ku tlhelela kaya and a va nge koti ku teka hi vanhu a va nge koti ku teka ti-president ta vona. Inkomo. Hi vuyi xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM somunhu kwa kahle mingisero mina hi ta ka wena Trix ka Masingito Malegian hlekani lowu wa Xikwembu ni na Osimakulekela lava ku hi bulanyana ka ntsongo hi timhaka ta rendo ra vona ra va ri ka rona ku hela loko ka vhiki kambe na timhaka leti va nga vulavula hi to ti nge ri ku hangalakeni ta ku tanihi hi rixaka ra Vatsonga Machangani a hi khomaneni hi va xilo xin'we ku khomana va vula yini hi laha lava ngo kokwalano ku va vula ku okay hi mhaka ku hi Vatsonga Machangani loko ku ve Mchangani wun'wana kumbe Mutsonga wun'wana bodara yi n'wi pfalele a ri tlhelo leriya rin'wana loko a ta haleni o ti tela ku na mhaka loko swi ta ka timhaka ta milawu maphepha na hinkwaswo ke kambe a hi nga sunguli kona ni ta sungula kwala ka ku va fambe njhani hi yo mhaka Xitsonga xi sungula kwala ka ku vafambi ma vo mhaka ya kona mani bula na Osimakulekela hi twa ku va ri timhaka tinjhani Osimakulekela nhlekani mi amukerile ka Munghana Lona Nhlekani maxi xikan'we na vayingiseri ni mi twela kule va ta lunghisa la nhlekani maxi xikan'we na vayingiseri yaha mi twela mahakarhele ana hi ku languta leswa swihangalasamahungu swa mabulu mi vona ke mi kha mi tiphina ngopfu kumbexani ka lava nga mi vonangi ku vayingiseri va byele nyana ka ntsongo ku a mi ye kwihi i phela hi karhele ende hi tiphinile sweswi mi nga swi vonisa swona hi swona na loko mi twa rito ri nga pfumeli kahle i ku hlavelela leswa swi ri ku humeleleni la a hi kona hi le ka province ya Masvingo a tikweni ra Zimbabwe a hansi ka district leyi vitaniwaka Xirhedzi emugangeni lowu vitaniwaka Boli Mhlanguleni. Oh yeah. So swi suka atikweni swi ya ka province swi ya ka district ebe swi ya amugangeni hi lomu a hi ri kona ku nga aZimbabwe. Loko venge hi le Mhlanguleni swi vula yini swi fana nyana le ka Bevula ku na tinhlangula to tala ku endla ka loko hi ringeta ku lava ku tiva ku ri vito leri suka kwihi ra Mhlanguleni va kombile ku ndhawu liya khale a ku tele misinya ya mihlangula leyi nga endla ku ri ndhawu liya loko va ku Boli a Mhlanguleni yi kota ku hambaniseka eka muganga leyi n'wanyana ku ri hi ya a Boli kambe eMhlanguleni. A mi endla a hi ya ku tlangeleni aka ntirho lowu vitaniwaka Budula Corridor Festival. Ntirho lowu i ntirho lowu endliwaka lembe na lembe wu endliwaka emugangeni luwa hi vanhu va Matsonga lava va kumekaku eZimbabwe eka district ya Xirhedzi eka muganga luwani wu vuleke. Ntirho lowu va wu endla lembe rin'wana na rin'wanyana hina hi veka wona ntirho lowu ya loko wu sungula eka malembe ndhaku 2013 so swa khale tlangu lowu ya wu ri karhi wu ri kona va ri karhi va wu tlangela vaakatiko va ndhawu liya leswi va tlangelaka ngopfu swona i ndhavuko wa vona hikokwalaho ka yini hina hi kha hi suka haleni a South Africa kumbe Afrika-Dzonga ku ya hi ya va xiphemu xa ku tlangela ntirho lowuyani lexi hi nga hi ya xikuma i timhaka ta ku hinkwaswo leswi endliwaka hi Vatsonga lava kumekaka eBoli eMhlanguleni i mitolovelo kumbe i maendlelo lama endliwaka hina haleni Afrika-Dzonga na hina hi ri Vatsonga so hi vone swi fanerile timhaka ta ku swilo leswi
swi ta hi pfuna ku ri hi mhaka ya ku hina eka tiko leri hi hanyaka ka rona namuntlha ra Afrika-Dzonga ku nga va ku ri na mitolovelo kumbe maendlelo man'wanyana lama nga hi xupukela hikokwalaho ka xilungu lexi nga tala ngopfu haleni. So hi ku swi fanerile timhaka ta ku hi seketela hi ta dyondza va ri loko u nga fambi u ta teka makwenu. So swi endla timhaka ta ku hi dyondza na ku xana hi nga swi endlisa ku yini ku hlayisa kumbe xani ni ngo yiva rito ra xilungu to preserve culture ya hina na the heritage leyi faneleke hi tinyungubyisa hi yona. Loko mo ya matikweni man'wanyana hi vona va rixaka ra ma-India, ni nga nyika xikombiso, va ku va na ntlangu wa ku tlangela lembe. Loko va ri na mitlangu liya hi pfaka rin'wana hi tshama ka ti-TV hi langutisa mikhinyavezo leyi va hi endlaku va ri ma-India hi yi navela. Laha ni nga vona swi fanerile timhaka ta ku onge na hina tani hi Vatsonga Machangana hi nga swi kota ku swi endla swilo leswi laha hi nga tivuyiserisaka hi ndhavuko wa hina. Xikulukumba i timhaka ta ku xana hi nga tivuyerisa njhani hi tlhelo ra ximali hi ndhavuko lowu hi nga na wona. Va kona vanhu lava ka rin'wana va nga navelaka ku ta va ta vona cini wa xibelani. Loko hi ri na wona haleni wu ri kona Zimbabwe wu ri kona Mozambique. Kumbe ni khomeleni kwala nundza le mavhengeleni lava ku loko hi vuya vhengeleni mi ta ni byela kahle kahle a ko endleka yini endzhaku leswi. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. timinete ntsena ku bela wara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Lexi endlaka leswaku hi bula na vona hi ndlela leyi i mhaka leyi ni nga vulavula hi yona ya risimu leri ra Jarimani a hi talangi kambe xana loko hi nga talangi swi vula yini? Swo vula ku loko van'wana la tikweni leri hi nga ka rona va kha va ku munhu un'wana na un'wana loko a ri laha a kha a tiveka ku loyi i huma kwihi loyi i huma kwihi. Hina hi mhaka ku a hi talangi hi fanele ku hambi nga tiveki ke hi laha hi faneleke ya kona kumbe na hina milawu ya hi sindzisa leswaku hi va xiphemu xa yona ke. Na ra vona hosi Makuleketa Gimeta ku nga ri khale ka mani ni hi twa ku le a va ri kona kahle kahle a ko endleka yini. Navezana khesi swinene loko ma hi nyike nkarhi wa n'we ni twa mi ku hi nga tivuyerisa tanihi rixaka hi mindhavuko ya hina loko hi kha hi hlayisa mfuwo na ndhavuko werhu kambe a ko endleka yini kweli? Inkomo Muhaxi, leswi a swi humelela a Boli amhlanguleni. Vatsonga Machangana a va ri ku tinyungubyiseni hi mindhavuko ya vona aka leswi khumbaka ku cina. A ku ri ku ciniweni xibelana hi ti a ku cina ni vona na holobye kumbexani tata kwalaho ka kwa ku ri na tata kwalaho a ku ri ku ciniweni hi vona vanhu va tinyungubyisa hi vutsonga bya vona. Leswi ni nga vona swi ri na nkoka ku loko nkarhi wun'wanyani hi ri Vatsonga Machangana ho hanya hi tinyungubyisa hi leswi hi nga xiswona hina hi nga swi kota ku ri nkarhi wun'wanyani hi tivuyerisa hi ndlela ya vupfhumba lebyi nga kona. Sweswi loko hi vulavula hi vupfhumba lebyi nga le ku hlayiseni ka matiko man'wanyana ku na leswi sweswi ni ta yiva rito ra xilungu va swi vitanaka cultural tourism. Va ya vona maendlele na mindhavuko ya vanhu valavo ematikweni ya vona hi leswi a swi ri ku humeleleni hi yihi ya vona swakudya swo hambananahambanana. Mo tani ni komba timhaka ta ku a ni swi tivi ku ni nga va ni gcinerini ku dya miroho ya ku kandzeriwa hi rininga. A hi mhaka leyi nga yi tsundzukaka a ku dyiwa tihove. Ni vonile na leswiya swa ku lulamisa vuswa va sila tindhoho ti siliwa aribyeni. Lavan'wani va yime hala tlhelo va yime na mimusi na matshuri ku kandziweni. Leswi swi kalaka haleni hi mhaka ya swigayo na ku va himitiwa hi mindhavuko ya tixaka tin'wanyana. So hina a hi yile ku ya vona timhaka ta ku ndhavuko lowu wa hina wu fuwile ende na ku hlayisiwa. Loko mi kha mi swi themenderisa sweswo swi vula ku i swa xiyimo xa njhani ku mani themendela leswi ngumi swi ndlaku ka loko mi ndla Makuleketa ni ku vele ku hlayiseni mfuwo na ndhavuko wa hina. Mo tani ni komba Muhaxi timhaka ta ku loko mi ri mutirhi hi ri vatirhi hi ri vambirhi hi ri karhi hi tirha ka muthori wun'we a hi hakela. Loko n'wina mo kota ku hlayisa 20 rand mina ni hlayisa 10 rand
mina wa 20 rand loko mina wa 10 rand loko ni nge se vona ku n'wina mi hlayisa yo tala ni twa nga ku ya mina yi tele ngopfu so na hina loko mi langutisa makuleke day leswi a mi ku hi hlayisa ndhavuko wa hina hi endlela yona a hi twa nga ku hi swona ku hlayisa ndhavuko swi tele ende hi nga swi vona ka tixaka tin'wanyani leti hi hanyaka maendlelo man'we hi ndlela ya mahanyelo na tumbuluko na mitolovelo ya hina hi leswi hi nga fika hi swi kuma leyi a ku ri na mani a ku tiva mani kahle kahle vanhu lava a hi ri na vona le ni ta komba timhaka ta ku matshamelo ya Zimbabwe na matshamelo ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ma hambanile le a hi ri kona muendlikulu loyi a ri kona ku huma ka mfumo a ku ri ministara kumbe holobyekulu eka ndzawulo ya vupfhumba lerin'wanyana rito ra xilungu i hospitality hi ngo vula timhaka ta ku a ku ri na ministara wa tourism and hospitality ku tlhela ku va ku ri na muyimeri eka ministara kumbe ka ofisi ya ministara aka state of province and devolution i tindhawu leti nga kona a Zimbabwe hina hi nga ri ku na tona haleni ku tlhela ku va ku ri na varhangeri eka swifundzatsongo leswi a hi ri ka swona kusuka ka varhangeri kusuka ka RDC yi nga Shirezi District Council hi tlhela hi va hi ri na meyara eka ndhawu ya Shirezi hi tlhela hi va hi ri na makhanselara lama nga kona emugangeni xikan'we na the other stakeholders lava va nga vahlayisi wa tumbuluko na mbango aka ndhawu liya hi le Shirezi i vanhu lava va ri kona xikan'we na tihosi ni nge chavi ku vula timhaka ta ku hina haleni kusuka Afrika-Dzonga a ni ri kona ni ri hosi Makuleke ku tlhela ku va ku ri na hosi Mahonisi hi tlherile nakambe hi amukeriwa kahle hi tihosi kwale Zimbabwe hi vulavula hi hosi Sengwe hi vulavula hi hosi Tshovani hi vulavula hi hosi Papa hi vulavula hi ndhuna Ngwenyini hi vulavula tihosi hi ku hambanahambana ka tona hi leswi hi lava a hi ri na vona hi ri vapfhumba xikan'we na vahlonge leyin'wanyana yo basa va tirhaka na vanhu va muganga lowuya xi nga tsakisa swinene lava hlonge leyo basa leyi a va nga vulavuli ririmi ra vona a va tinyungubyisa hi ku vulavula Xitsonga kumbe Xichangana laha mi nga ta swi vona timhaka ta ku swi vula ku ririmi leri ra hina ri na nkoka hi nga swi kota ku tivuyerisa hi rona a hi teneni ka mbulavulo miri tanihi Vatsonga Machangani swi ta lava hi khomana kumbexani hi mhaka ku mbulavulo hinkwano wu twange kambe ni twe kwalano a swi sukela kwihi loko ni ku tanihi Vatsonga Machangana hi boheka ku va hi khomana mo tani ni komba timhaka ta ku eka mbulavulo wa mina vayingiseri va wona va lavile ku twa laha vona vinyi a va lava ku twa kona ende hi leswi humelelaka minkarhi hinkwayo a ni vulavula hi timhaka ta ku a hi khomaneni eka ku hlayisa ndhavuko wa hina Vatsonga Machangana kambe badi leri nga va ri kona i timhaka ta ku loko ni vulavula hi ku khomana ku ri na hoyihoyi ya leyi yi nge le ku humeleleni kwala tikweni vanhu va vheri va hleketa timhaka ta ku ni ri a hi khomaneni hi ya kwele ka leswi hi nge a hi swi lavi ku swi humelela mo tani ni komba ku ri South Africa kumbe Afrika-Dzonga i tiko leri fambisiwaka hi milawu i tiko leri fambisaka hi vumbiwa ni yini ya kuma ku matiko hinkwawo ya misava va na ndzawulo leyi vitaniwaka haleni ka hina ndzawulo ya xikaya ndzawulo ya xikaya hi leyi yi langutaka manghenele na mahumele ya vanhu atikweni rero hina haleni Afrika-Dzonga hi tiko leri fambisiwaka hi vumbiwa a hi pfumelelani na timhaka ta ku vanhu va tikuma va ri tikweni ra hina va nga ri na maphepha lama nga fanela ku tikuma va ri tirhweni va ri tikweni rero hi yo mhaka na hina loko hi famba hi wa vutlhanu hi fambile hi atikweni ra Zimbabwe hi pfumeleriwa ku nghena hikuva hi ri na maphepha lama hi pfumelelaka ku va hi va hi ri kona atikweni ra Zimbabwe hi ri vavhakachi so ndzawulo leyi loko yi ri karhi yi amukela vapfhumba va taku atikweni a hi langutiseni ku va na tona timfanelo na number 1
i mhaka ya ku loko u ri mpfhumba ku ta vhakacha a ri vuli phepha ra wena leswi hi nge i passport ku komba timhaka ta ku u tile ku vhakacheni for nkarhi wo kota kwihi u pimeriwa na masiku loko u tile hala tikweni hikokwalaho ka dyondzo swi vula ku ri phepha ra wena kumbe passport leyi u yi tirhisaka a yi fambisani na permit leyi ku pfumelaka timhaka ta ku u tile ku ta dyondza loko ku ve passport ya wena yi ri u ta South Africa u ta ku tirheni a yi kombi timhaka ta ku u na a working permit leyi ku pfumelelaka kambe a swi vuli ku loko u ri na sweswo hinkwaswo u hundzuka muakatiko tiko ra hina ra South Africa hi roxe kumbe Afrika-Dzonga ri tele hi nhlayo ya vanhu lava hi nga na vona ende a ho kuma vukorhokeri byo ringana hina hi nga vaakatiko xidzi va tiko leri swi nge hi oloveli ku ri hi nga tlhela hi amukela van'wanyana ku ve na hina swa hi tsandza hi ri a hi khomaneni ka ku vona timhaka ta ku ndhavuko wa hina Vatsonga Machangana wu nga hi lahlekeli u za wu ya tirhisiwa hi vanhu van'wana va hi byela ku hi hanyisa ku yini hi ri kona hina vinyi swi na ku swi hlamusela a ni ku hi hetile hi ta ka nhlokomhaka ta mahungu kumbe i ma ni mi vutisa xivutiso lexi ivi ni teka nhlokomhaka ta mahungu ya mi hlamula ivi mi lela se hi ta sala hi ti bulela na vayingiseri loko mina na n'wina hi nga se tswariwa veri a ku ri hava mindilekano se mindilekano yi va kona hi nga se tswariwa se hi tswariwa hi tswaleriwa mindelekaneni swa ndleka mi kuma ku na vanhu va ka hina va nga mindilekano nga va tsema va ri halaya hi ri yini hi vona hi ri loko va ta haleni hi mhaka ya ku i va ka hina va nga a swi bohi ku va va na maphepha kumbe hina loko hi ya halaya hi mhaka ku na lava i va ka hina a swi bohi ku hi va na maphepha ke kumbe hi fanele hi twisisa ku mindilekano yi hi tsemini loko yi hi tsemini hi landzelela leswi mindilekano yi nga kona ku kondza yi herisiwa a ni ta tsakela ku twa ku mi angula mu ku yini kambe sweswiwani ma ni sungula ni teka nhlokomhaka ta mahungu hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi yisa mahlweni na ndhawu leti ta ho hetisela ivi kusuka kwalano ni ta twa n'wina ku mi angula mu ku yini ka timhaka teti a hi bula hi tona hi mpfhuka hi sungule nongonoko lowu i hafu ku bela awara ya n'we nhlekani leswi swo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 nteri ni ku haxela nongonoko lowu thwi kusuka amasingito mall hi le Giyani hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu hi ku ya hi xitiviso lexi nga tivisiwa hi mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta vuhlayiseki bya tiko ra Afrika-Dzonga holobye Manana Kubai veri minduku i siku ro tirha ra munhu un'wana na un'wana mi ta khandziya thekisi mi ya kolomu mi yaku kona mi ta sweswo a hi siku a hi holodeni loko mo ka mi nga yi ntirhweni a mi nga holi hi loko ni va tshaha ku ya hi laha va vulaka kona n'wina mi ri yini hi le ka 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 kambe ma ni hetisela na Osmakulekela lava ku hela ka vhiki a va ri Chirezi a ni munhu wa timbilu hi ntumbuluko wa mina a ni na timbilu mina ni naveli swa van'wana kambe a ni navela loko ni va vona va ri le Chirezi leswi swi vona ku ya swilo swa swingani ya hi ku a ni fanele ni ri kweli na mina hi ku nto na swi tiva ku kun'wana na kun'wana laha va ya kona swo boha va vutisiwa khalaka mi pfa mi tshama na yena mi n'wi vona a ni mi pfa mi hleketa nga ri hina va haxa hi vanhu hi ndlela leyi lava ndzi ta ni vutisa xivutiso loko hi kha hi hetisela hi nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu mi angula mi kwini mi nga ni vuyelerisa ka xona xifambinyana xifambini a ni vulavula hi timhaka ta ku loko ku va na mindilekano yi tsemini se ni swi tsundzukile inkomo mo ta ni komba timhaka ta ku Afrika-Dzonga yi wela ematikweni lama nga le Afrika kambe hikokwalaho ka xikoloni mi ta swi tiva timhaka ta ku Afrika-Dzonga loko hi vulavula hi colonization a yi zangi yi nga coloniziwa hi matiko lawa ama colonizile Zimbabwe na Mozambique ni ngo komba ku ri South Africa kumbe Afrika-Dzonga yona a yi ri na lava a va teki vulavuri laha hi nga heta hi vona mabunu va ri vona va ri henhla aka ku controla South Africa Zimbabwe a yi ri na Britain Mozambique a yi ri na Portugal so sweswo swi endli timhaka ta ku matiko lawa ma veka mindilekano ku ri va swi tiva ku ri hina vulavuri bya hina byi suka laha byi ya laha kambe sweswo swa vulavuri byebyo byi endli timhaka ta ku vanhu va nga ha fambelani ku ve khale
a ku fambelaniwa mo ta ni komba ku ri eka malembe ndzhaku ni nga mi tlherisela ndzhaku eka lembe ra 1950 ku ya ka 1955 ku na nawu lowu nga pasisiwa Afrika-Dzonga wu vitaniwa Group Areas Act. Nawu lowu wu ve kona between 1950 and 1995 kambe hi 1966 i nawu lowu nga fika wu pasisiwa wu va wu tiyisisa leswiya hi nga swi vona swi ri karhi swi susa vanhu eka tindhawu leti va tshamaka tona, lowu nga fika wu effecta what we can call forceful removals. Vanhu va grupiwa hi ku ya hi tindzimi leti va ti vulavulaka, swi endli timhaka ta ku mindilekano yi tiyisisiwa ku ri yi pela yi kona. Mo ta ni komba ku ri matshamelo ya hina le ka Makuleke hi tumbuluko wa hina hi ve aka ndhawu leyi namuntlha ku vitaniwa Kruger National Park, mara sweswi hi le ka Makuleke Contractual National Park. Leswi swi endliwile endzhaku loko hi ta va hi susiwile hi 1969 kambe hikokwalaho ka milawu leyi endliwaka nkarhi hinkwawo hi vona mfumo hi 1996 wu tisa nawu lowu vitaniwaka Restitution Act. I nawu lowu a wu hi pfumelela ku hi nga endla swikoxo ku ri ndhawu ya hina leyi hi nga rhurisiwaka yona hi vuyela ka yona. Vanhu lava va le Zimbabwe and Mozambique a wu hambanyisiwa ntsena hi nambu lowuya a ku ba karhi ku va ku ri na dyandza ku nga ri na mati, a ku fambiwa ku yiwa Zimbabwe na tihomu a ti suka Zimbabwe ta haleni na kwala ka hina hi vulavulaka namuntlha vayingiseri lava ni twaka ku na lava nga kula va kha va swi tiva ku le Amerikona Botpet a ku pfa ku fika dyandza mi swi twa ku veri madyelo mi le tikweni rihi mara kwala Afrika-Dzonga mi teka xivala hinkwaxo mi siyisa kona mi fika mi kamba kweli. Loko mo fika nkarhi wun'wana mi fika mi endla munhu wa kahle va swi vona ku loko u kuma munhu wo fana Botpet nga va kahle mi fika mi khesiwa na ku hlayisiwa kahle, nkarhi wun'wana mi nga ha vuyi hikuva se mi khomiwi kahle na ku hlayisiwa kahle. Se swa humelela swilo leswi, se mindzelekano leyi lexi nga ta va xi ri kona a hi hlonipheni. Loko hi kula a hi swi tiva ku mindzelekano ya hina yi na masocha lama ma nga pfumeleriwi ku vanhu va nghena. A hi tekeli enhlokweni na ku amukela ku ri mfumo wa hina lowu hi wu rhandzaka kun'wana wu fiki wu debyisa tintambu ende hoyi leyi hi twaku namuntlha leyi yo va pfuxa ematandeni ku se mi endli swi olova South Africa. Ematikweni man'wanyana na kepisi yinene a wu yi mbali u nghena ofisini va ku vutisa ku mi endla swona kwele ka n'wina a hi kona la hina a South Africa na yi na masocha lama ma nga pfumeleriwi ku vanhu va nghena. A hi tekeli enhlokweni na ku amukela ku ri mfumo wa hina lowu hi wu rhandzaka kun'wana wu fiki wu debyisa tintambu ende hoyi leyi hi twaku namuntlha leyi yo va pfuxa ematandeni ku se mi endli swi olova South Africa. Ematikweni man'wanyana na kepisi yinene a wu yi mbali u nghena ofisini va ku vutisa ku mi endla swona kwele ka n'wina a hi kona la hina a South Africa na Zimbabwe ya swi ngo va swo kotlana i tiyiso. A ti-ofisini tin'wanyana ematikweni man'wanyana leswi humelelaka la South Africa swi endliwa mara mo ta hi komba timhaka ta ku a swi endliwanga hi vanhu van'wanyana, swi endliwile hi hina na varhangeri hina xiave. Hina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga a hi tshami hi pulana ku loko mundzuku ri yixa hi lava ku swi endlisa ku yini, hi yima hi milenge loko swi onhakile. Kasi i nkarhi wa kahle wa timhaka ta ku mfumo a wu hlangani na vaakatiko tiko hinkwaro hi vona ku ri i yini leswi hi nga swi endlaka. Hina leswiya va swi vitanaka swinawana ti-bylaws loko ho va hi ri na milawu ti-bylaws ta hina to tiya swilo leswi hi nga swi kona leswi a ku se va leti a hi yeni mahlweni. Mfumo wa xikaya a wu tiyisisi milawu, mfumo na wona hi woxe kwele ka va DECO a wu tiyisisi milawu. Hina hi ready ku n'wina tihosi ke hi ku un'wana ka hehla ku tihosi a ti vuli nchumu loko swi tani loko mi fika ka Makuleke vanhu vo fika va ku wala ya mi ti kahle ka leya tihosi hambileswi a nga telangi yona. Hi endli xihoxo hi 1994 loko ku ya fika mfumo lowu hi nge le ka wona lowu hinkwerhu ka hina a hi tsake ku tlula mpimo. Loko mi ya ebibeleni ku nga va ku ri ka Exoda yi fika yi mi byela timhaka ta ku loko xikwembu xi ri kwele henhla leyi a ku ri xona mfumo
haleni hase xifumo xi wu nyika tihosi eve tihosi se ti hundza ti ya le kun'wanyana mara xihoxo lexi hi nga xi endla i ku va timhaka ta ku loko mfumo lowu wu ta va wu tile lowu ku ya endliwa mfumo a henhla ka mfumo hi hanyi kahle ngopfu khale hi ri na mfumo leyi a hi ri na yona ya mfumo ya matikoxikaya ku yona nghena lowu hi nge le ka wona wa hina lowu swilo swi hundzukile ni ngo mi nyika xikombiso namuntlha hi na a local government leyi lawulaka le emugangeni ya hina a yi ri kona khale local government ni tala ku vula hambileswi ka rin'wana ni nga mbeyiwa ku hi maribye na ku hi nge hi tlheleli endzhaku hi hanya ka minkarhi ya ku hambana hi nkarhi wa mfumo leyi a hi ri ka yona ya matikoxikaya hambi matshamelo ma mavona ku ri swilo swi nandziha swi nandzihile vo tala va hina laha nge le ku tirheni namuntlha van'wani va vona hi paneliwile hi wona mfumo lowuya hi tikuma hi ri laha mara hi yona fika ka leswi namuntlha va lava hi va yimiselaku mavoko ku nga hoyihoyi ya ku he la ku va mukhanselara la ku va mini yini na hosi a va ha yitwi se na loko hina ha wu vula hi ta swi vurisa ku yini kambe i nkarhi wa kahle ku ri sweswi va mfumo va swi vona ku ri tihosi ti na nkoka wukulukumba eka njhekanjhekisano lowu faneleke wu endliwa vanhu lava hi vulavulaka hi vona va ku huma matikweni ya le handle a va fikeli madorobeni va fikela emugangeni leyi fambisiwaka hi tihosi so hi laha hi faneleke hi sungula kona loko hosi yi va vona mfumo wu nga va tlherisi wena hi wena mani u nga ta va tlherisa so ri fanele ri sungula kwele ka hina mfumo a wu suka etihofisini wu ta tshama ehansi wu vulavula na tihosi hambileswi nkarhi wun'wanyani nda khomeriwa hi tihosi ta ku tala leswi hi swi hanyisaka swona tanihi tihosi hi swona swi endlaka timhaka ta ku na mafambisele na maendlele swi tikomba swi nga ha lawuleki hi ku hosi na munhu a ha hambanyiseki masiku lawa hi matiendlele ya hina a hi tlheleleni lomu tumbuluko wu nga hi veka kona hi ta kota ku endla swilo swi ya mahlweni so le mina ni komba timhaka ta ku a hi khomaneni tanihi rixaka ku hlayisa ndhavuko na tumbuluko na maendlelo ya ndhavuko wa hina leswaku hi ta ti vuyiserisa hi swona inkomo ntiyiso ku na thavheni yin'wana mi nga yi nyika masiku ku yi fanele yi va yi sukile a ni nyikangi thavheni masiku leswaku yi va yi sukile mo ta ni yi ni yi basisa kwala moyeni ni kombile ku ri vafambisi va thavheni hi kombela leswaku va ta tihlanganisa na traditional council va ta kombela ku rhurhisiwa laha ni nga tirhisa rito ra xilungu to relocate ku ri hi va nyika ndhawu yin'wanyana xivangelo xa ku va hi vuri sweswo i timhaka ta ku mpfhuka wa laha thavhene yi tirhelaka kona na xikolo xa primary i mpfhuka wo ka wu nga hundzi 200 meters loko hi langutisa vuhlayiseki bya vana hi vona ngaku byi ta va byi nga ri kahle hi teri a va ti hi masiku walamo nga maboxa ku ri va ta vulavurisana na hina a ve se fika a hi swi tivi ku kumbexani vo va busy kumbe va tile hina hi nga ri kona hi ri Zimbabwe kumbe ko va ku kha ku kombiwa sinya ra honyololo hi laha hi vulaka kona timhaka ta ku tanihi tihosi a hi oloveriwi ngopfu hi laha ku ringeta ku va ku ri na vuhlayiseki eka vana lava loko hi nga ta hlangana in 2055 hi ta va hi ri na matiko lama ma nga ta ku hi swi kotile ku fikelela hi swimhaka leswi mara loko ha ha ri na thavhene na xikolo ndhawu yin'we hi la ku producer khensile swinene ku va mi kote ku va mi ti nyika nkarhi wa ku va mi ta bula na hina a swi tiva ku a mi fanele mi wisile sweswi kambe mi xiximini ivi mi ta bula na rixaka khensa swinene nkarhi wa n'wina inkomo muhaxi ku nga ri hi ku wisa ntsena swi ni pfunile na ku va ni ti haleni sweswi hikuva swi tiva vanhu ku loko hi yi Zimbabwe hi vuya na timbuva lero timbuva leti a ni ta ti dya ni ri nexe loko va fika kaya va nga ni kumi a ti nge tirhisiwi hi ku mina a ni kona lero ti ta va ti hlayisekile na khensa swinene ku nyikiwa nkarhi ku ta hlamusela hala mi tanga na nchumu va ri timbuva a ti rhwaliwi hi yo mhaka munhu u ya le timbuva ti nga kona inkomo ndavezi famba sweswo mingisero Munghana Lonene FM hosi Makulekela va a hi bulana na vona mingisero wa n'wina hi la ku tatwa n'we ku n'wa mi angula mikwini ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi khome tona nhlekani lowu a hi ku twi mingisero wa mina nomboro i 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana
leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u nge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Nivula ku benge kusungula mhaka kwa vahakeli kumbe benge kusungula mhaka kwa kungheniki. Akwakeliwe ugezi kaka. Kwalake na ugezi lawa. Nemetweni. Mina kala nhlamali nasinyana masunyana ndaku nti ko hlamisa n'wana muku Eskom ngene lava va nga tisola tidlinta vona. Khala nga muti van'wana loko o nghena munhu ala ku sasola leyi n'wina mi ngo ngisa hi mali ya n'wina. Ku ugezi ari chopeta masiku hinkwawo lani loko va tsala swikambelo. Gezi ri fambini a va ha koti ku hlaya mi za mi sola n'wina namuntlha munhu ta ku yi tahleni leyi mi ngo yi xava kalanga hi mali ya n'wina swa endleka pelepele gezi a ri ta yini a ri copeta gezi walawani mi dzumba hi to hi nga swi vuli kahle hi swi veka mhani va ku ho tendisi hina hi loko ma byala u zo hupa na muti u nghena makhelwani va ku ha tiyimiseli ku kwa hi swona sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. So mingisero Umnganalo Lonene FM 0860002543 ai kuti mingisero mina isa late minute ta comment leswaku hi gimeta nongonoko lo ai ti ku committee mhaka kwa ronga ngisela uriko enhlekano namuntlha ku ri msumbununku hi ka hi ku haxela wona nongonoko lo thi kusuka la van'wana va ku hi le Ben Store van'wana va ku ha hi le ka Siyandani kambe sweswi la hele amasingita mall aka masipala wa Greater Giyani ai amkeni n'wana mingiseri itwa ku ye ri timhaka itinga nhlekani botpet papa mi mahashu wa mina wa tokota sorry I can't botpet baba na Winston Ribes la ka tsamdakarela va khumba i ka swimbirhi ka yena timhaka ta machile ya yena matsongo machangana na machile ya endleka mundzuku sorry botpet match ya hina leya matsongo machangana a ku ri match ya kahle swinene because a hi lava ku komba leswaku na hina hi vaakatiko va kwala a South Africa loko ku va na swo karhi hi nga pfariwi handle oro hi nga vuliwi ku a suka ndleleni xana ku hina hi tshama hi vaakatiko kwala South Africa mara yi fiki ya moxaka swinene laha loko se hi nga faka timhaka ya politiki and xa vumbirhi futhi mina ni voni ku futhi ku va wrong timing loko hi endle match liya futhi because loko futhi ya ku munhu un'wana na un'wana machangana laman'wanyana lama nga le handle a hi va pfumeleli va nghena va nga ri na maphepha because swin'wana swi vulavuli kwala ka match liya swi vi swi wrong ngopfu swi endla ngi se hi lwisana na lava va pfunaka hi timhaka ta match ni match ku vanhu lava kalaka maphepha a va fambi va matikweni ma vona kambe xivutiso van'wani va ta ku a ho ndla sweswi hi nga duma hi swona ke swa tanihi rixaka swa ku a hi sunguli xilo hi yimela un'wana a sungula ivi loko se a sungurile hi swona hi ku loko ku ve mhaka ya leyi tani hikokwalaho ka yini yi nga vulavuriwangi hi wa vumune ku fana na n'wina mingisero wa mina mi nga nghenangi wa vumune kumbe wa vunharhu kumbe wa vumbirhi kwala moyeni mi ku hi va ku ri kuma na twa ku mi la ku endla leswi mi fanele mi yimenyana sweswo mixekolo a ni kota ku nghena ni zame ni nghena ni swi nghena botpet a ni kota ku nghena because ivi ni hisa ngopfu hi ku loko mi twa futhi ma vona loko se swi endlanga ku se i nghena timhaka ta politiki mara loko swi sunguli kahle na varhangeli va match and match va swi sunguli kahle leswiwani na swa n'wana leswiwani vo phakela mithakati va ku ha swi tiva leswaku ku na political party yihi leyi yi nga fanda this match leya machangana ya matsongo machangana swona kati a hi fandiwangi hi munhu va kona vanhu lava nghenile va nghenela hi tipolitiki ta vona laha hina a hi nga swi tavanga leswaku va kota ku va reza ti-consent ta vona hi ku ya hi ti-political party ta vona ma swi vona problem yona yi nga fiki kona kwalaho ma swi vona se hi yisa ku yini mahlweni hi ku se swi ndlekile se hi yisa ku yini mahlweni hi ku vona ka n'wina hi ku vona ka mina ku ya mahlweni leswi nga kona mina ni ri sweswiwani hina a hi ri umtsonga
umchangana or umvenda or umpedi or umana ne yena ai yimina makala ba kulukumba lawa hi kota ku vanhu lava takwile matikweni malani a va ti va ri na maphepha a hi ali ku a va ti a hi na problem sweswo tana u ri maphepha botpet mata swi vava ngo botpet ku sweswiwani n'wana mani loko va hi gavena ane u nge gaveni vanhu lava u nga swi tiku va nga that's highly impossible swi fanele ku u ri manejara a company u fanele u tiva vanhu lava vangani vanhu lava manejara sweswiwani a hi swi tivi na vanhu vangani lawani ho kumbetela ku maybe na 10 million maybe na 40 million maybe na we don't know masifisa se leswi swi mi vavisaka swona n'we mingiseri wa mina mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaku ku lava mi nga va twa va vulavula ku un'wana ngo tinghenela swi nga va vavi hi ku vona ka n'wina va vavisa hi ku van'wana va xurhini that's the problem va vavisa hi makhwiri and munhu a vavisa hi ku xurheni the problem and van'wana va vulavula so a va kona kusuhana swona va le makaya leyi va vona munhu ya one ta kwile handle laha botped la nga kona mina a loko ku nghena a xilungwini loko nghena madorobeni vanhu lava a sa controleki and sweswiwani a ha endleli ngopfini endlela vanhu lava taku leva va ndhaku leva va vana va hina botped ma twisisa loko government yi be wrong too much loko a yi swi vonini ku WhatsApp swan vaakatiko va le ku rileni ne so what is the way forward ya njhani a phambeni tani ku vona sweswiwani va endla yini tani ku vona sweswiwani va endla timhaka to va humesa 600 million yo kota ku ri yi lwisana na swilo leswiwani mali yeleyo 600 million a va yi humesa a fa va ti na yini a fa va ti na plan ku WhatsApp vaakatiko hamitso hi na 600 million hi leyiwani hi ta make sure hi ta make sure ku munhu un'wana loyi a nghenaka staff u na maphepha ivi vona nemetwe nkarhi wani vondoka imaningi unda hi le mavhengeni ni khenseli swinene tlhelo ra n'wina makwavo sweswo mingisero mghena lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula i 9 minute hi seba awara ya mbirhi mahungu ya misava ndaka sweswo xikan'wekan'we mi nghena ka nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike engweni ka mghena lona FM makomandela a hi amukeli n'wana mingiseri 0860 002543 wona mingiseri lo nhlekani Njani baba Mthondolo vani? Epfukile ngobana bot. Hayi pfukile hosi Mhlangana bonke Ndlovu. But ndikombela kuba ni cancer ndaba ezitha makuleke. Kuna swakutala leswi nga swi basisa laniwa naswona ku va yimela ntiyiso. Nti va hlamusela na hi mhaka ya ku a va vhakachele Cheredi. Every time loko va vulavula hi Cheredi ntombile mina yi vava because I've been there. Hambileswi ni nge dziki ngopfu ka yona vanhu va le Cheredi va na challenge na vona ya tribalism kwale va hluphiwa hi tribe ya Mashona. Mi ta tsundzuka ku loko langisazimu Bootpet va believe ku 70% i Mashona 20% i Mandebele 10% i combination ya Mandawu na Makhalanga na Vatsonga. So vana challenge avana voice vanhu va le Cheredi ku i minority avana voice ka government ya lezimu. So ko va ku vele vohosi a byi nambu a hi na matimba ku hi nga va pfuna lezimu. Na ku hala South Africa machangani ma swi vona ku hi vitaniwa mavito a tekeli unhlokweni. Loko munhu ala ku nyika xikombiso xa ku biha i nyika hi Mchangani loko n'wana va chakini va ku chakina ku Mchangani. Loko va goge tinguvu ta tikhalakhala nga ku Mchangani Bootpet swa vava a hi tekeli unhlokweni leswi a ni ta swi kombela mina i ku ka Vatsonga Machangani va ka hina a hi dyondzeni xikolo hi occupied office ta ti-department letiwa hinkwato va ta hi khisamela tinxaka letin'wana. mativa mhaka leyi mi vulavulaka yona i ntiyiso ngopfu laha kutani loko ku sungula Limpopo yi sungule hi voho vanhu valava va ri vulavulaka ririmi leri vo tala va voho a ku ri voho a va ri koho loko sunguriwa Limpopo malembe ndzhaku ni vula lomu tiofisini hayi loko voteriwa lomu tiofisini hi yo mhaka hi ri na ndhawu sweswi a Pitori na koho yi thyiweke Mahlamba Ndlopfu. So swilo swa muxaka lowu i swilo leswi a hi fanele tinyungubyisa hi swona swo vula ku ko va na generation yin'wana yi nga fika yona yi nga ndli nchumu. So loko yi nga ndli nchumu ku hetelela yi ku vona ka ungeta ku na nchumu leswi nga le ku endlekeni ku ve swi koho leswi nga le ku endlekeni ko va mhaka ko va na lava va nga fika
va lahla bolo loko ri ku va lava va khale a va rhangile a va dyondza xikolo va ndla yini ku fike xikarhi hi nga ha vonaki ngopfu and lexi ni tsakisaka Bootpet ku Machangana ka hina a hi tiveke hansi loko hi fika le Gauteng ta mi nyika xikombiso loko u ya Orlando police station ku tale maphorisa ya Machangana u ya Midlands u ya Dobsonville hinkwako la Moroka la vo Diepkloof hi occupy yini so a hi ni mahlweni dyondza xikolo hi occupy office letiwa va ta ze va xi dyondza Xichangani loko va la ku pfuniwa la tiofisini Bootpet loko munhu a dyondza matimu xikolweni ku na swa ku tala leswi va hi dyondzisaka swona ni la ku mi nyika xikombiso ka leswi nga ta humelela mundzuku nga yona due date leyi nga vekiwa hi dyondza swa ku saseka na swa ku biha ka matiko man'wanyana a hi languseni hi 1994 a Rwanda ku ve na genocide kumbe holocaust la mahutu a va dlayetela matutsi va va vitana mahele so a ni kombela ku na la tikweni swi nga hi fikeli na katsongo a hi moya wa kahle luwa tribalism mahandzu ya kona Bootpet ya bava a yi jeki xa vunharhu Bootpet leswi a nga swi vula endhavezitha Thamapfula a yi khomaneni ndi yima na yena ngopfu a yi khomaneni Bootpet a hi languseni tinxaka ta ku fana na maZulu loko Shaka Zulu a teka mfumo hi vo 1816 i hlanganise tinyimba hinkwato ti-clan hinkwato lineage hinkwato a nga langusi ku wa le kwini as long u vulavula xizulu a va hlanganisa a forma a Zulu empire kumbe a Zulu kingdom this is the reason Bootpet hambo ya Nongoma o ya Phongola hinkwako vo Newcastle maZulu anga maki loyi I muZulu wa le Umlazi va tekelana hansi wa le makaya a va swi endli sweswo va united so na le ka hina Vatsonga va Changana mi ta tsundzuka Bootpet ku Professor HW Ntsanwisi loko mo tsundzuka kahle cabinet ya yena leya khale leya a ringeta ku va teka Vatsonga Machangana ka swifundzantsongo swa ku hambanahambana la a va a hi kombisa ku hi van'we a hi dyondzisa unity laya and most of the time loko a vulavula a nga heti a nga vekanga sentence ya ku hi swihluke swa ngungunyana kambe ndlovu ku ndlela ku hi nga lahlekisani hi kota ku swi twa ku hi vulavula sweswini kasi mhaka ya ku tekelana hansi yi huma kwihi hi ku leswi ku ngele ku vulavuriweni ngo swona I ku vanhu ku laveka maphepha loko sweswiwani no va ni ri me ni ri Giyani ni kutani ivi ni ku laveka maphepha I ku tekela un'wana hansi okay Bootpet ni kombela ku politika katsongonyana ni kombela ku yehla ka politiki loko ni huma xiporweni mi ta ni vuyisela Bootpet hi 1652 loko Jan van Riebeeck a ta la South Africa a hi byeliwanga ku a khomiti work permit kumbe passport number 1 number 2 endlovu I nga hi hava nkarhi wo hlamusela sweswo ha nkarhi wo hlamusela sweswo namuntlha la tikweni ra South Africa la hi nga koho sweswi ku na mindelikano ndelikano lowu ndlaku ku loko sweswiwani loko ni ya a Mozambique sweswi a va fiki va ku hi mhaka ku khalanga Jan van Riebeeck a ku ri ha mindelikano wo ngheni famba va lava passport loko ni nghena a Lebombo hi laha hi nga kona sweswi tanihi ti se swi nge vi ntiyiso argument yaleyo ndlovu yi nge tirhi ku hi mhaka ya ku we ina xaka ra kumbe hi ndelikano loku wu tseme van'wani va ka n'wina va ri aka Maputsu se swi vula ku loko se va tala Afrika-Dzonga va fane va nga ti ku ri na maphepha hi mhaka ya ku Jan van Riebeeck a hi swi tivi ku a ri na work permit kumbe a hi swona sweswi ndlovu okay ni kombela ku tlhela ni dzika kun'wanyana Bootpet na ku basisa swin'wanyana la hi 1860 loko Mandiya va ta hi Indian Ocean va nghena a Durban va tisa hi mhaka ya chukele a hi byeliwanga ku a va khoma maphepha but vanhu va le Durban se swi vula ku yini swi vula ku yini swi vula ku ndlovu wena mi la ta vula ku milawu leyi nga la tikweni a ya ha tirhi ka n'wina hi swo mi vula swona milawu a yi tirhi but a hi sungulile ndzhaku yi koho milawu phela namuntlha yi koho milawu yi ri loko I nghena Afrika-Dzonga I fanele I ve ri na maphepha hi leswi na van'wana va vilelaka swona ku nga ti munhu hi nga n'wi tivi se n'wi mi ri Jan van Riebeeck maphepha a va laveki but Bootpet loko va yimisa vanhu va lava mapasi a va n'wi yimisi mulungu va yimisa vanhu vantima a mi xa mu n'wi twini na luya nghizi loko a hlamusela ka mulungu lowa le Germany
aku ya one of us mantisisa one of us byela mulungu ku one of us swi vula swa ku na problem na wena mulungu why ku one of us swi vula vanhu vantima na van'wana a hi va hini hina information ntiyiso n'wina mi nge veki xitandadi xa n'we hi ku tirhisa maendlelo ya match and match a hi swona n'wina na n'wina mi veka xitandadi xa n'we hi ku ya hi milawu hayi hi ku ya hi ku va mani va okay loko va mani va ndla leswi swi vula ku na hina hi fanele hi ndla leswi a hi swona a hi swona lovu a hi fikiseni sweswi makumu yes mara mi swi tekerini from the roots hi ku n'we mo reacta sweswiwani loko match and match yi ka yi ndla leswi mi tshama mi ndla yini loko match and match yi nga ndlangi nchumu ma mi tshama mo react kambe hi gimeteni kwalano ncindani hi ta dlina kwalano na bongi ndlovu hi nge heti i awara ya mbirhi henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa seselili ya nhlavan'wana kusuka kwalano i dzumba na mina tiko ri na milawu hi va ka hina milawu swi nga ndla hi nga yi lavi kambe yi kona se loko yi ri kona swi vula ku hi fanele hi sungula hi ndlaku milawu yaleyi nga yi ndla yini hi ya hi ya yi cincisa a hi ka hi vulavula na vaendli va milawu ma hi vomaka ko a hi kumeni mahungu ya misava nongonoko ko humelesiwe ncindani Eric Mabasa laha ni famba na Sunduza wa ka Minga mana nhlekani lonene ni tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela